Yes, reka none mbifurize amahoro n'imigisha rero, reka mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Tugarutse hano rero muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, tugarutse igitaraganya ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 2025. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe, tugarukanye icyitwa ubwino budasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Urugamba rero rwakomeretse kandi urugamba rwabaye icyitwa amagasa M23 ni huriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'icyitwa abafatanyabikorwa babo. Urugamba rwakomeye cyane. M23 imisozi yitwa za Kisozi ndetse kandi imisozi yitwa za Rubarika, Sanje ndetse na Remera, imisozi nka Mushereza. M23 aka kanya turi kuvugana yamaze kuyibikaho. Byose turabyinjiramo neza rero mbabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana rero. Uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bamaze kwikura mu misozi ya za Mushereza ndetse kandi bikura ahitwa Kidija ndetse n'ahitwa Kihande. Ni nyuma yuko umutwe w'intereza Sarambwe ukomeje kugenda wataka ibice byinshi bitandukanye byo muri Sud Kivu ndetse kandi ni nyuma yuko intambara ikomeje kugenda ihindura isura. Ni nyuma yuko urugamba rwakomeye cyane. M23 nyuma yuko irashe Bujumbura uwitwa Everest Ndayishimiye hari ibyo yatangaje ndetse kandi na FDNB hari ibyo batangaje. By'umwihariko CNDD FDD hari byinshi bari gutegura. Ese ni biki? Twaba tugiye kubona intambara mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba cyangwa se birarangirira hariya nkuko FDNB ndetse kandi n'abanyepolitike igihugu cy'u Burundi babitangaje. Turagaruka rero Bujumbura icyitwa amasasu akomeje kumvikana muri presidence humvikanye icyitwa urusaku rw'amasasu muri presidence humvikanye icyitwa urusaku rw'amasasu hafi neza yaho perezida Everest Ndayishimiye aba. Ni nyuma yuko kandi uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo we akomeje kugira akaga gakomeye cyane, aho abaturage benshi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga bati ibi bintu Everest Ndayishimiye ari gukora ni ibintu by'akaga cyangwa se ni ibibazo bikomeye. Akomeje kororeka igihugu nk'ubu inshingano z'igisirikare cy'u Burundi FDNB harimo kurinda Uvira mu bintu navuga yuko byanananiye igisirikare cy'u Burundi. Nk'ubu kandi bikavuga yuko igisirikare cy'u Burundi FDNB nyuma yuko bakomeje gushyirwaho igitutu namwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ishyaka rya CNDD FDD bakomeje gusaba uwitwa perezida Everest Ndayishimiye alias Neva uyoboye igihugu cy'u Burundi kuba yakura ingabo ze mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ibintu byayiberanye kuko aho kugira ngo ahubwo akure ingabo mu gihugu cy'u Burundi apruta mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo abasirikare benshi akomeje kugenda abohereza mu misozi ya za Kavimvira. Aka kanya turi kuvugana hari amakuru maze gusoma ku kinyamakuru ntari buze kuvuga izina ndetse kandi hari amafoto n'amavideo mfite aka kanya yuko ibikoresho byinshi ndetse kandi n'abasirikare nyuma yuko M23 ifashe Mushereza igafata Kihande igafata imisozi nka Rungutu, imisozi yagera mu birometero bigera kuri 45 ugana mu mujyi wa Uvira. Ubu igisirikare cy'u Burundi cyabuze uko kibigenza. Abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi abenshi muri bo batawe muri yombi barazira yuko ngo abenshi muri bo barimo kugambanira igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abandi muri bo bari kugambanira FDNB. Ibi rero turabyita iki ku rugamba rwabaye icyitwa amagasa? Turabyita iki ku rugamba rwakomeye cyane? Ni urugamba navuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyisanzemo no muri politike ndani ya ndani mu ishyaka rya CNDD FDD harimo ikintu nakwita yuko ari umwuka mubi wo kutumvikana, kuko uwitwa perezida Everest Ndayishimiye biravuga yuko mu gihe gitoya we ari gusabwa kwegura cyangwa se agafata umwanzuro wo kureka kwijandika mu ntambara yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone bikavuga yuko perezida Everest Ndayishimiye yahawe akayabo k'amadolari menshi cyane, bikanavuga yuko kandi amenshi muri yo abanyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bamusabye kwerekana aho yayashyize uyu mugabo akabura ukabigaragaza cyangwa se ukabyerekana. Ibintu bikomeje guteza akaga ndetse kandi bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, aho n'igihugu cy'u Burundi kiri kwishyuza amafaranga witwa perezida Everest Ndayishimiye menshi, akayabo k'amadolari agera kuri miliyoni hafi 12 z'amadolari bamuhaye kugira ngo asapotinge FDLR, kugira ngo FDLR ayishyire mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Ariko perezida Everest Ndayishimiye ibi byose yari yaremeye igihugu cy'u Burundi ko agiye gushyigikira FDLR ndetse no kwisapotinga birimo no kwishyira mu gisirikare hagati, ariko ibi byose akaba atarigeze abikora. Nyamuneka rero ni ibibazo bikomeje kugenda biba akaga ndetse kandi ni ibibazo bikomeje kugenda byibazwa na buri muntu wese, aho biri kuvuga yuko n'umugabo witwa Prime Niyongabo umugabo mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi aka kanya ari kumvikana gakeya n'uwitwa perezida Everest Ndayishimiye nyuma yuko General Prime Niyongabo amenya amakuru yuko uyu perezida Everest Ndayishimiye gufata za FDLR akazi
shira hagati mu gisirikare cy'u Burundi yahawe amafaranga menshi n'abandi basirikare batandukanye tutari buze kuvuga izina n'abanyapolitiki batandukanye b'igihugu cy'u Burundi. Ni igihugu cy'u Burundi rero navuga yuko aka kanya cyugarijwe ni igihugu cy'u Burundi M23 benshi bari kuvuga bati biranashoboka cyane yuko mu gihe gitoya dushobora kubona M23 ibyari gufata Kivu y'Amajyepfo Kivu y'Amajyaruguru, ahubwo ni igihugu cy'u Burundi bari buze kucyomeka kuri Kivu bari bucyomeke ku burasirazuba bwa Kivu by'umwihariko, aho urugamba ubona yuko rukomeje kugenda ruba ihurizo, ndetse kandi aho urugamba rukomeje kugenda rukomera cyane. Benshi muri twebwe rero twacitse igikuba, turi kwibaza bati igihugu cy'u Burundi kirabigira gute, ko binavuga yuko nyuma yuko M23 ariko aka kanya ntago ndi njyenyine di ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru wabigize umwuga, akaba aherereye mu bice byinshi bitandukanye byahariye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yibereye muri iriya misozi ya Uvira, aho agiye kutubwira uko situation ihagaze muri rusange. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mbanze mbabwire impfunyamfunyi ku byo tugiye kugarukaho muri rusange. Turaza kugaruka kuri drone zidasanzwe ziri gukora akazi kadasanzwe z'umutwe wa M23, ndetse kandi turagaruka ku bitero bidasanzwe by'igisirikare cy'u Burundi n'abasirikare ba FARDC bagabye mu misozi itandukanye yahariya muri Sud Kivu. Byose turabyinjiranamo neza ndani kwa ndani. Bwana munyamakuru, turaza kugaruka ku zihe ngingo z'ingenzi? Turaza kugenda tugaruka ku ngingo z'ingenzi z'amakuru menshi agiye atandukanye, ariko bwana Karimba, yes mbanza nsuze abadukurikiye mbatera yama mbabwira habari za masiku, ndugu zetu kabisa, tuko pamoja uko banyumva kabisa, mbanje meze neza, zanye amakuru y'ubwino n'ubwiza mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo n'intara Kivu y'Amajyaruguru, nk'uko twemeje ko iyi ntambara tugomba kwirwana mu itangazamakuru muri rusange. Twese cyane rero ingingo z'amakuru yacu, bwana Karimba, abaturage bahariya muri Sud Kivu bakomeza kwibasirwa n'imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Ni imirwano ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa bacyo. Hari amwe mu makuru namaze kugenda anohoza na hawe na ziriwe mboni dufite mu ntara Kivu y'Amajyepfo, Akayanza, Munanira, Kirungu ndetse n'ahitwa hariya muri Uvira, hafi ya Uvira, nuko hari amakuru angeraho avuga yuko hari indege za M23 za drone zamaze gushegesha mu byo bukomeye cyane ibirindiro bya FDNB, FARDC ndetse na Wasarwe. Ayo makuru nayo ndagira ngo tugende tuyava imuzi n'umuzingo. Ibi rero bikaba biri kugenda biba mu gihe ku mpande zombi bose bakomeje kugenda barwanira muri iriya misozi ikikije Uvira. Mu gihe M23 yifuza kwinjira mu Uvira, nyamara Wazarendo FDNB FARDC bamaze kwibera ibamba mu buryo bukomeye cyane. Ibi turabigarukaho. Uraza kunyemera hari andi makuru nagiye mbona kabisa, nagiye mpabwa na bamwe mu bataramu kabisa b'imbere cyane hariya mu ntara Kivu y'Amajyepfo. M23 rero hari amakuru ambwira yuko ngo yaba igiye kongera kwataka bundi bushya agace ka Fizi. Aya makuru urayafite? Aya makuru ndayafite, turaza kuyagarukaho kandi tubihuze n'ibiri gukorwa cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, aho bari kwerekeza abasirikare benshi biri bice ndetse kandi no mu bice bya Warungu. Gahunda bafite no kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byahariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko umujyi wa Bukavu ndetse n'imisozi igize umujyi wa Bukavu itandukanye, yaraza Kamanyora mu Mashoka bari, ndetse kandi aho bivuga yuko bashaka ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ni nyuma y'ibitero kandi bitandukanye biri kugabwa n'igisirikare Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari gutegura, aho bari kuvuga yuko ngo bagomba kubahoza imisozi myinshi itandukanye intare zasarambwe zibitseho nyuma yo gutegura operation Simusiga, operation Karabutaka z'indege z'intambara ndetse kandi n'ibibunda bya muzinga byiganjemo ama BM. Bwana munyamakuru, rero M23 hari andi makuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo ngo abaturage b'ahantu hitwa Kihade ndetse na Kigwegwe bamaze kwimurwa nyamuna mu gihe ngo M23 yifuza gukoresha iyi nzira yinjira muri Uvira, ndetse biravugwa yuko ishaka kubakoresha yinjiza ibifaru n'urugamba rwo kwataka Uvira. Aya makuru nayo ndakeka uyafite, turagenda tuyinjiramo tano kwa tano ndani kwa ndani kabisa. Iwarikane mu gace ka Ikobo wamaze kuhura igica hagati y'abarwanyi ba M23
ndetse fandese n'abafatanyabikorwa bayo. Aya makuru yo ndagenda yava imuzingo nyamuna Bwana Karimba. Amakuru ni menshi cyane, abadukurikiye nababwira ati ni menshi cyane muri rusange. Amakuru yo ni menshi cyane bwana umunyamakuru, turagaruka ku magambo adasanzwe ndetse kandi yuje urwango akomeje kugenda kwirakwizwa n'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bitandukanye bya hano, aho bari gukora propaganda mu baturage bababwira yuko bagomba guhumukira ndetse kandi no kwagurukira kurwanya umutwe w'intare za Sarambwe, nyuma yuko umutwe w'intare za Sarambwe uri gutegurwaho ibitero simusiga, ibitero karundura, kandi ubona yuko rwose ibi bitero bishobora kuza kuvamo ikintu kigari cyane ukurikije buryo imirwano iri gutegurwa bwana munyamakuru. Birumvikana ariko Bwana Karimba tuza gusoza aya makuru tutaje kunyarukira mu gace ka Kaziba. Wazarendo iragira iti abasivili mugume mu nzu ati Kaziba Kaziba Plutongo twayivye kabisa. Aya makuru nahoze nyabona amwe mu mavideo. Wazarendo rwose igira ati Kaziba abasivili mugume mu nzu, imico ngo nayo tuyatake. Ibi nabyo nagira ngo tugende kwiva imuzingo. Ibice by'intara kiva amajyepfo urabona ko 23 ifite ubwoba bukomeye cyane, ifite panikment ku rwego ruri hejuru cyane, bitewe n'ibitero yagiye ibona byo mu bwoko bwa drone CH4 kabisa na Wazareno FDNB. Abadete bagiye bayigabaho yaba mu gice cya Warungu yaba mu gice cya Minembwe, bagiye babyumva. Rero magingo yari ikintu twakwita gupanika ku misamba z'ama 23 mu ntara ya Kivu Amajyepfo mu buryo bukomeye cyane. Ariko bikavugwa ko mama 23 yiteguye cyane. Gusa aya makuru ndi gukesha zimwe mu mboni numvise ko hari ibindi bikoresho by'ama 23 zinjiye muri ya Kamanyora bigiye kwifashishwa mu kurwana mu ntara ya Kivu Amajyepfo. Ibi nabyo rero ndagira ngo tugere tuva imuzingo. Urugamba rw'intara ya Kivu Amajyepfo ari umutara amajyambwira ati nibwo rwajya kuba rwose, ati nibwo rugiye kwambikana hagati y'intare za Sarambwe ndetse na Wazarendo FDNB ndetse na FARDC. Ubu rugamba rero rukomeje kugenda rukomera cyane ndetse kandi rukomeje kugenda ruba ihurizo bwana munyamakuru. Ahangaha ngewe yongeye kuvuga ibintu ndabanza nkabica ku imuzi, nkavuga gitera ariko nkavuga n'ikibimutera. Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo bari gutegura operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka. Ni nyuma yuko ngira ngo byagiye bigaragara yuko izi operasiyo simusiga, operasiyo karabutaka zagiye zitegurwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko batangiye kwegereza abasirikare muri misozi yo mu gihugu cy'u Burundi yegereye hariya za Rumonge, hariya za Bugarama, Magara, Rutuno, Muturirwa, Minago, Kagongo, Gahinda, Busaga, Murambi ndetse n'ahitwa Mubone, Gitaza, Migera, Muhuta n'ahandi hatandukanye. Aba basirikare b'abakomando nibo bagiye bambutswa bashyirwa mu mato bajyanwa muri iriya misozi ya za Uvira, hariya za Kavimvira. Bwana munyamakuru rero ibintu bigenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi, ko nakomeje kugenda mbikurikirana cyane. Bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko iki gisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano zikomeye cyane. Bivuga yuko n'amakuru y'ubutasi bwa gisirikare aka kanya igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yamburiwe inshingano igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ubu ngubu izo nshingano ziri mu maboko y'igisirikare cya FDNB aricyo gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa yuko rero izo nshingano igisirikare cy'u Burundi cyahawe nizo zikomeje gutuma imisozi itandukanye yahariya muri Uvira, iriya misozi ya za Kiriba, hariya ku muhanda route nationale 5, iriya misozi ya za Runigo, Kingwengwe, Pruta, mu misozi yegereye hariya Tema ndetse n'ahitwa Kiku n'ahitwa za Useni mu majyepfo ya Uvira. Niyo mpamvu igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri kohereza abasirikare benshi cyane. Ibi rero iyi mpamvu ikomeye gutuma abasirikare bohereza n'abasirikare benshi cyane bikomeje guterwa nuko bamaze kumenya yuko amakuru y'ibyo bari gutegura ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe bamaze kuyamenya, bikaza no gutuma intare za Sarambwe
zohereza abasirikare muri misozi za Kamanyora Sanje Remera hariya muri Uvira bakohereza abasirikare hariya Murenge ndetse na Dembe na Kihande aba ni abasirikare biteguye kugira gute kuburizamo ibitero by'indege za drone ndetse na kajugujugu z'abasirikare ba FARDC bari gushaka kugaba ibitero simusiga ibitero karahabutaka kandi ibitero bigamije kurimbura umutwe wa 23 ndetse kandi n'imbaraga zabo kandi bikanavugwa yuko izi mbaraga ziri kugenda zigaragazwa n'igisirikare cy'u Burundi zishingiye ku mafaranga atagira ingano yahawe aba basirikare amadolari menshi cyane rwose bivuga ko kubitiro babahayemo 1/2 mu rwego kugira ngo babone buryo kibahangana bahangana n'umutwe neza Islam. Birumvikane ko rero ibintu bigiye gukomera kandi birumvikane ko imirwano igiye gukomera cyane mu misozi ya Sud Kivu ndetse no mu misozi by'umwihariko ya Uvira ukurikije buryo ki operation ziri gutegurwa kuko abasirikare 33,600 nibo bari kubarwa mu mibare bamaze gushyitswa mu bice bya hano muri Uvira bagiye kwataka Sud Kivu bagakuramo umutwe wa 23 bigaragara yuko rero uno mutwe nawo gahunda usigaje nyuma yo kubona yuko umubare w'abasirikare bafite ari bakeya ku ruhande rw'abasirikare FARDC ifite n'abarundi uba gahunda bazanye niyo kurwanisha ibifaro ndetse n'indege z'intambara ziri mu bwoko bwa Search4 ndetse na Kamikaze zo guhangana n'ibi bitero. Urumva yuko rero ibintu bikomeye kandi urumva yuko bikomeje kuba ihurizo kandi uko umunsi ugenda uzaza niko bikomeje kugenda bihindura isura. Ngiye rero ndagira ngo twinjanemo neza ngewe umbwire ese izi deployment z'igisirikare cya FARDC z'igisirikare cya FARDC mu misozi za Kavimvira Kawezi muri Uvira ndetse n'ahitwa za Kikuna Kiriba hafi y'umuhanda Route Nationale 5 ugana mu byerekezo bya Runiga ku muhanda ugana za Sanje na za Remera biraza kubyara iki mu gihe umutwe w'ineza Sarambwe nawo ukomeje kudeployinga abasirikare hariya i Murenge mu byerekezo bya hariya Dembe Kihande Kingwengwe ndetse no muri misozi yari hafi na Shabunda ndetse n'ipene kusa bwana Karimba urakoze cyane gusa hari ikintu nabwira abadukurikiye muri rusange intambara y'intara Kivu Amajyepfo urugamba rwiteguwe igihe kinini cyane 23 kubibuka neza yafashe umujyi wa Bukavu umujyi mukuru w'intara Kivu Amajyepfo ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 ubwo rero 23 yafataga uyu mujyi wa Bukavu yahise itangaza ko yiteguye gufata umujyi wa kabiri w'intara Kivu Amajyepfo ari wo Uvira. Ibi rero kubera ko umunsi yatangiye kugenda ibigerageza ikora diploma militaire mu buryo bukomeye cyane FARDC bamwe mu bagiye bagambana ibice bikagenda byigarurirwa na 23 byagiye bibaho kenshi cyane gusa igisirikare cya guverinoma y'u Burundi FDNB ubwo cyinjiraga muri Uvira habaye ikintu twakwita polikinesi ku misamba z'ama 23 zabaye n'izikoze mu jisho mu buryo bukomeye cyane kuko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi cyabashimira FDNB cyahise kibangamira imwe mu mipango y'imisamba z'ama 23 ndetse cyahise gituma imishinga y'ama 23 yari ifite kwinjira muri Uvira ikitangira kugenda gakire ndagira ngo umbwire abadukurikiye ati magingo ya kuba militari ku ruhande rw'imishyamba z'ama 23 zirakorwa gusa zakozwe guhera ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ubwo umujyi mukuru w'intara Kivu Amajyepfo Bukavu wigarurirwaga kugeza amagingo ya kuba militari ziracyakorwa mu bice by'intara Kivu Amajyepfo harimo Kamanyora n'ibindi bice bitandukanye za Kavimvira ndetse nagira ngo ubwire ati kugira ngo Uvira izigarurirwe ni urugamba rukomeye cyane ntabwo ndi kubibona mu mboni zanjye 23 zataka Uvira ariko kwigarura ni ibintu bidashoboka cyane nk'uko abantu babyiteze yagira ngo mvuge ati mu gihe kirimo ingabo za guverinoma y'u Burundi FARDC yaramaze kugenda itoranwamo umugambanyi urabizi neza ko ubu magingo ya ubutasi bw'igisirikare cya FDNB nibwo buri gukora mu ntara Kivu Amajyepfo kimaze muri Uvira ni ukuvuga ngo ubu kugira ngo 23 ibe yabona abo ikoresha n'abagambanyi muri Uvira ni ibintu bigoye cyane bitewe n'ubutasi buhari bwa FDNB. Ibi rero bihita bitangira gutanga ishusho y'urugamba rukomeye cyane magingo ya kugira ngo 23 ibone inzira zigomba kwinjiza Uvira ikoresheje ubutasi ni ikintu kigoye cyane kuko ubutasi bwayo bwose bwamaze kugenda buvumburwa niba ubyibuka neza 23 yagiye ikoresha zimwe mu nyoni FDNB igenda izivumbura igenda ikoresha abana ubwo yaboherezaga muri za Uvira bagafatirwayo
abamama ndetse na bamwe mu bapapa ndetse yagerageje no gukoresha impuzankano. ariko bwana munyamakuru naguciye mu ijambo hari akantu numvishe ngiye karansetsa. Ujya ubona bya bintu by'ibisati bajya bambika imyenda mu masoko abantu bacuruza, ngira ngo imyenda murabizi neza, ngira ngo ugira na business rwose abantu bajya banabimenya business yo gucuruza imyenda. Ibiriya bintu by'ibisati rwose ngo niyo mayeri igisirikare cy'u Burundi cyakoresheje muri iriya misozi ngira ngo wagiye ugarukaho twavuzeho y'ibitero biri kugabwa n'umutwe neza asanzwe bakoresheje drone, ngo bafataga ibisati bakabyambika impuzankano z'igisirikare cy'u Burundi, ngo bakoze isoko rikomeye cyane ryo gukora ibisati byinshi bingana n'umubare w'abasirikare bohereje mu bice bagiye kurwaniramo. Noneho ngo drone z'umutwe neza asanzwe ngo zifite ukuntu zasharingaga amakompora, ngo amakompora akarasa amasitati abasirikare ngo bihishe mu mvumo. Bwana umunyamakuru ibyo bintu nabyumvishe ndavuga ni noneho ino ntambara uretse kuba ari intambara noneho dusanzwe tuzi ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ngiye mufata nk'umukomediye, ariko noneho operasiyo ari kurwana noneho zirimo n'ubukomediye burenze bunateye n'ubwoba. Ndajya komeza cyane unyibwirire mbajya ngo nako kana abantu bakumve rwose tugacishemo. Bwana Karimba urakoze cyane. Ndabona urugamba arugomba narakiva amajyepfo rushakuza n'amarobo azaruzamo. Azaruzamo kuko abantu bumve neza ko ari urugamba rukomeye cyane. Yumvira 23 ibona n'inzira ya balkanization muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe 23 yaba yamaze kwigara Uvira, ibona neza ko yategeka ku meza y'ibiganiro bikumvikana. Ngira ngo mbwire abantu magingo ya 23 ntabwo yifuza ubutegetsi bwa Kinshasa bwose. 23 yifuza balkanization, sinzi ko abantu batamaze kugenda babibona kuko ubona ko nta kindi kibaraje inshinga. Barashaka gukora icyitwa Kivu Republic muri rusange. Babona neza ko umutoza bamaze kwigara Uvira bakicara ku meza y'ibiganiro muri Qatar Doha. Balkanization bigakunda. Niyo mu gihe babona ko batarafata ubyambere ko Uvira magingo ya impamvu ibaraje inshinga ni kimwe mu gice gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo. Iyo Uvira umunsi baba batarayigarurira ngo bafunge imipaka ihuza igihugu cy'u Burundi na RDC, birumvikana ko ingabo z'u Burundi zitazagaragara kwinjira muri Uvira. Erega bwana munyamakuru ntago ari ingabo z'u Burundi gusa, yego ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zirimo zarazanywe zirahari hariya mu misozi ya za Uvira za Kavimvira Kiriba n'ahandi hatandukanye. Ariko buriya abasirikare benshi ba FARDC nyuma yuko barwaniye mu misozi ya za Bukavu bagatsindwa, buriya benshi berekeje muri Repubulika bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo berekeje mu Burundi. Abacancuro b'Ababiligi, abacancuro b'Abanyamerika bakomoka muri Amerika Amajyepfo, Colombia, Argentine ndetse na za Mexique bose ni hariya bari. Operation niyo bari kuzitegurira. Ni ukuvuga ngo n'ibikoresho byinshi ibyagurwaga byavanwaga mu Babiligi, byavanwaga mu Burusiya n'ahandi hatandukanye biri kuzanwa bikurwa mu Burundi bizanwa Uvira. Ni ukuvuga ngo Uvira ni inzira ndende kandi ikomeye cyane y'intambara idasanzwe dushobora kubona muri bino bice, kandi intambara ishobora kuba mu buryo butandukanye twebwe n'ubwo twatekerezaga. Birumvikana cyane impamvu narivuze ngo 23 kuba ishaka Uvira inashaka gufunga n'imipaka y'igihugu cy'u Burundi. 23 bigaragaza ko ubwo ingabo z'u Burundi zinjiraga muri Uvira habaye ikintu twakwita ko mu buryo bukomeye cyane. Kuko ndakeka abacancuro bari abanyakongo baje vuba urugamba rwa Uvira. Urugamba rwa Uvira rwinjiyemo Abarundi ubwo Bukavu yafatwaga. Bakakizereza uko uwahanganye niba ujya ukurikira amatangazo ya Kanikora Urensi umuvugizi wa AFM 23. Avuga ko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi gikomeje kubagabo ibitero by'ubwiyahuzi by'indege zo mu bwoko bwa drone C4. Rero urumva yuko ikibahangayikishije kenshi cyane ibitero bikomeje kugabwa ngo n'igisirikare cy'u Burundi. Rero barumva kuba bafata Uvira ari strategique ikomeye cyane kuba bafunga imipaka ntagire umusirikare w'u Burundi wongera kwinjira ku butaka bwa Uvira ndetse bimaze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero ukabona ko Uvira ari isibaniro rikomeye cyane, ari igisobanuro cy'intambara ikomeye cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ari FARDC iravuga ati gutakaza Uvira dutanze balkanization,
ukabona ko ari ibintu bikomeye cyane na SDN muri rusange iravuga ati gutakaza Uvira mama 23 ifitanye amasezerano imbere y'igitabara umutwe urwanya leta ya General Neva ikanga ubutegetsi bw'i Burundi bwamaze gutembagara rero ukakibona ko ku mpande zombi ibintu bitazoroha ni urugamba rugiye kugaragara mu ntara Kivu y'Amajyepfo ahubwo ikintu nakubwira umunyamakuru Karimba intambara twabonye muri rusange ahubwo intambara igiye kugaragara intambara igiye kujya yatangira ariko ndagira ngo tubyinjiremo tugana no ku musozo twinjire mu misozi ya za Warikare ndagira ngo twikoze Ikobo Peti Burayi Marimo ndetse n'ahandi hatanduke mu misozi yegereza Karembe ndi kumva yuko ngo ibitero bikarabutaka ibitero simusiga biri gukorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa b'Abarundi n'abacancuro ngo bagamije kwigarurira iriya misozi itegamiye teritwari ya Masisi aho bashaka kwisubiza iriya misozi za Kirorirwe bashaka kwisubiza Sake bashaka kwisubiza Bihambwe Rubaya biriya bice bikungaye ku mabuye y'agaciro byinshi biravugwa kandi biremezwa yuko operation simusiga yakozwe na drone z'intambara ndetse n'akajugujugu hariya muri Ikobo ngo yatsize mama 23 yikuye mu bice bya muri Ikobo ariko aya makuru nagira ngo mwibarize wowe uri hafi y'ibyo bice niyo cyangwa se ni yandi y'abamotari y'abantu baba bakomeje kugenda babeshya nge nago ku kinyamakuru cyanjye nago nge mvuga amakuru y'abamotari mba nshaka kuvuga amakuru ari realite yizewe kandi afite ibimenyetso aha ariko ibimenyetso bya mbere ngira ngo utarabigarukaho ngiye mfite ngira ngo ku munsi w'ejo twahoze tuvuga ku kuntu operasiyo ngira ngo twabiganiragaho mu gikari zakozwe ifatwa na Bukumbirwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoresheje indege za drones na kajugujugu hari ifatwa abacancuro b'Ababiligi ndetse n'abacancuro b'Abanyarijantine Colombia bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi n'iza FARDC Special Force Anaconda ndetse n'aba Eagles bakarasa ku mutwe neza Sarambwe bikaza no kurangira ngo umutwe neza Sarambwe wohereje abakomando b'abanyadushoka ngo bakajya gutera muri bice bya Bukumbirwa aho abasirikare b'Abazarendo bari bakambitse bakaza ngo kuhahitana abasirikare bagera ku 111 b'Abazarendo bari kumwe n'abasirikare ba FARDC bivuga ko nabo ba Eagles bari barimo kuko amafoto ngira ngo nk'umuntu utaba muri groupe yanjye abagomba kwandika 078 58 70 237 ibimenyetso amafoto n'amavideo akabyibonera n'amakuru meza ubutasanga hano ndetse hano ku murongo wacu mugari di tunabibutsa gukora subscribe like share comment aho bigenda neza no bitagenda neza ndagira ngo umbwire wowe urugamba rwa Warikare urabona ruhatse iki urabona igisubizo cy'urugamba rwa Warikare koko biraza kuba igisubizo cy'uko iyi FRDC n'Abarundi n'aba bacancuro bari bwinjiye muri Masisi cyangwa bari bufate n'ibindi bice bari gushaka gufata byegere Warikare cyangwa se biraza kuba iby'ubusa n'ubundi FRDC yongere itsindwe cyangwa se yongere kubitwe nk'uko yakubitiwe Masisi Rushuru Rubero igakubitirwa Sudi Kibimira misozi ya Bukavu n'ahandi hatandukanye uranyumva neza amarezo ndumva tumvikana neza sinzi ikibazo kibayeho Allo yego ntago twumvikanaga neza ku murongo iyo misozi rwose bitewe n'ukuntu iba ihanamye cyane amarezo kuyabonera nta nubwo biba byoroshye FRDC nabo bashobora gukupa amarezo mu rwego kugira ngo rwose barebe yuko aya makuru atanagira kure cyane wasanga baranabahakinze bwana munyamakuru birashoboka cyane kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kugaragaza ubwenge bw'ikoranabuhanga zirakunzwe sexiye Antoine Chilombo amaze gutumiza kwa Twitter none arigomba kuzagikurura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahubwo nuko uzajya witonda mu gihe uri kumva amakuru nuko ujya ahantu hari umutekano hameze neza kuko ushobora kuza guhura n'ikibazo ibyo bwana munyamakuru tuba twarabyemeje ni urugamba intambara tugomba kurwana mu itangazamakuru kandi uriya na musirikare amarezo ndumva yanze rwose cunga n'ahantu uherereye ndumva ibintu bitameze neza ndagira ngo rwose tubonereho umwanya rwose dusezera abantu bose bo ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kugezaho amakuru agezweho kandi yizewe uwo ni inshuti ndetse akaba umuvandimwe ariko ntabwo uba ugomba no kugenda utababwiye kuri TV yawe rwose ngo bajye gukurikirana babwire kuri TV bayita iyo niyo twishyirwa bwana Karimba yes kugira ngo abantu badukurikiye rwose bakomeza kuduha umwanya wabo tubagomeza kugeza tubana muri ino ntambara nini cyane kandi intambara ifite tubibutsa yuko dutanga ikiguzi ndetse n'igitambo cyose gishoboka kugira ngo amakuru aboneke
igitambo cyose twiteguye kugitamba, ahasigaye akaboneka kandi yizewe. urakoze cyane bwana, kandi ukomeze umererwe neza, ugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mutima wawe. sawa sawa.